TV West nehinda nimfutangira program yitu eyobuhinji n'oburisa erizoba kandi naza omuri Ntungamo naza omuri Nyampanga Hill kandi neshangwa omuri Nyabihoko omu district ya Ntungamo natayira engineer Arnitwe Gordon kandi ogu n'omuhinji w'akatunguru akatunguru akaresiraha omuri Ntungamo akatunguru nomanya n'ekihingwa ky'ebeyi akatunguru nikareta sente nyingi waza mu katare akatunguru nibakira kuba nibakuguza kamwe shiringi 5 kimanyisa ngu wahinga akatunguru atunkogo omusoro gundumu waza kubara 5 noreba ngo ne sente nyingi munonga waza kukireba niwe noreba ngo omuntu ogu akire kuba ekintu ekyahingire nikimuhereza entasya mpango munonga nyenda kuganira nawe niwe kuba kubanonda kuhinga akatunguru programu neji ositame obase kwega byingi kanganire nawe utakarugaho. Uganda netekatekwa kuba neshohoza obutunguru burukuhika metric tons 38 kakaga na bishatu omwaka gw'2026 kwiha omwaka gw'2017 okuhinga obutunguru omu Uganda kutwire nikweyongera kandi omwaka gw'2021 Uganda ekaba eyashatu na mukaga omunsi yona omu kuhinga obutunguru. Obutunguru nobuhingwa omu districts nyingi omu ihanga nka Kabarore, Kapuchorwa, Kasese, Kanungu, Mbare, Rubirizi, Kigezi Region, Tororo hamwe no Murimbara. Gordon Arnitwe nahinga obutunguru obwa Spayare leka atishobore ahabwenki nubwo yakunzire na nokwaro kubyara. Sebora afutangira programu y'obuhinji n'oburisa amazina gawe abatwikirize musibireje amazina ganje Engineer Gordon Arnitwe ninzarwaha mu cyaro kine kiyaga Nyampanga Hill egombora ne ya Nyabihoko district ya Ntungamo. Ano hinga ki Ahantu tuhinga obutunguru niyo activity ya mani ekishingwe cyangwe kituye no umwanya gwitogu no butunguru. Obutunguru type bakweta Spayare. Spayare nembo witu kuhinga kunoya na rwahi aina gihire rwahi mu mugombora ya rwahi na yiryo mutunga mu district niyo nagihire so nejo ni Spayare yutwinga. Abwenki niyo wakunzire kuhinga Spayare icyo kubanza tekutina umushana munonga kandi etakweta anamizi gaba mingi tgabucisha mwenu negumere mbera kurigiro kuyije wagireberero mu mbereje ujamize make n'umushana n'ubwo kwa mwingi tukite kukanga deno ya mucho kwenda bwene ina karunji ko kutatina mbera ndiko nujihanka hi ujireberota paka kwika kujya embebo yakatungura asupayita Spayare ni kagura rwahi bayabashubuza bakurete embebo ya Spayare bariyo niyo ndo kagura kiro ninjigura imitwaro 3 kiro ko kugereta nebasa kuhingira nka kota y'ekishayi nimbaza nagiteko mu nursery bed papenga bed yanjeje ntekamo amasha ndakandi taburaje nene byara seedling yanje ndikumemerera muceka hebinyansi then abaho one week ebinyansi mbiyaho baba bwashohire ikikuba cyasigara no gumana imbushera mizi kumara umwezi mwene cweka no babwakora kurigo mu bed bukazo mu ntabire nazo nimba nazi prepare ngeze ready so kunkaza kuvyara seedling ejo mbed kuriya nimba nimboneze mba intabire zirumwe uzingireje ubwo mushozogu tukaguhinga kagurumwa amabare gonga tukahinga fute mwene cweka amabare gonda twagihayo ako butunguru bwene muzigwina mara kugira ngo basa kutera ibare kandi katomera ibare ndikazingama ninga kitkaragomoke so ninga tukakafuna mani so amabare gonda tukagihayo twatekamo amasha twataburitaka nikokora akatunguru karigire kati kargo ko muntabire nikamara imyezi 3 kera
tukiyama tukaheza kwera twaka harvestinga tukareta mu store je mukorera ije store ateji na harvest house ahantu tukabikira abo kwa kurwo musiri kakwenda njura kakurwo musiri gakatacenda mizi ere myeze 3 ntwantu tukashukera buri zuba buri mwazi none shuka mu mizi buri mwazi none utama mizi njura yetagwire njura yagwa no marina kushota shucerire njura yetagwire akambe na kwishata shucera kugira ngo akatungu katakayuma so kuruga day one wakari mu nursery bed paka imyeje atehuye kakenda mizi kunga kakaza kwera umwezi ukushemba yogo kachiri umwana ukimwitaka togaruka kamizi so aho uzakabika kandi kenda imbere ya burijo nchokora tutireke storage y'amaba umoye gutaramu amizi ugutana akashana tina ikakaka so ni karioni komaje bukari akakampa kamara umwezo mpa bareba komere tine tukakorwa sani yone yo kujunda ati kamaze koma na hati ya naki yanka zakaguzo muduka na riya yakabika akabasa kumara imyeze 3 katino kari kanyo naguma mbutiromo mu mwaka ubutungo bwanjye tino kuri wawe ikimbuterere mu 1 ndiyo ni nyenda katerere atakatare kutwasharwire aba Rwanda ba leta Kenya ya leta Tanzania ya leta na Uganda nite twahinga ati price yazanze tukuza kusharura kakari 15 ije shaha kari 13 unkanyo mu store mu nkaguza 10 kwa katunguru kanje nkatira mu sente nyingi nora pose tukuraba mu tubetu yo mu cyanda ntwenda kushicerera mizi so sente abakoza bakarebera so njoshaze mungu banze kabike prices bene ziterera nako kakoma then katonde imihendo yaterera nagira ngo ubutunguru bukabire butine bizubu ekikuru ngo muhinji ayine kurwanisa obukoko akatungura kakariyo mbede kakiriyo musidi ukakiriyo mukajuma kanone kamera nikenda mizo mukasheshe no mwazi amizi aho koma kuteka mu amizi no bukoko butandika kurwo mu itaka nubukarya tukosa akako umbazo kwasa kutera akakoko kawera kakihamu kandi bukagongera bwakwamani so tukosa roketi arona numbazo bwito gwa fango embaze nebiri rocket ne yito ubukoko kwanza bantu uzarwo mu itaka ningashe nezo fango akakokona akakwasa kuba akuroketi takwita fango tukate kwasa kicheza kuguma kafa so ejembaze ebiri ne yamba kwita kakoko waburiyo mbedi nubabitakwetaga ikirisa cy'amani akoresha twatamo amasha cyomba organic kunga tugaruka tonjemo kandi ka organic kari artificial organic fertilizer iyo mizi ibakora rero kali haya tujisheramu mu week ari kubanza then kukumaro wiki ya kabiri ikirise cyo kubatire mu na mashani bandi mari cyasigana wono mano utama amizi ugumanuka nukareba umanuka checking buri wikorebe amapapaga yigabonire tiye katigo kwa areba ngo kena ko kwihinduka then kare kabaza akakurya ko bukoko pest na ka rocket na fango ugarukoze mixinga uzitera then gare amasha gutwaza kuteka mu ngaheza umuganga ngaceze kirisana na mizi tukwetaga kuta mu birisa bikurenga so nikabana kakisia umyeze ugumene chweka kai kagumene chweka nikakakura kuri mbede ngakatakwetagayo ukate ko muntabirizo wabonize gudo nona ohireho obutunguru obhango tushangire ari kubyara n'ubutunguru buke kandi obu nabo byara metemwe ahandijo egi super yari twagikundira ndatwagira ngo ubutwantu byara akaro ko mwara kutwakabyara nwenda ikitambo cyumwe ningashimetemwe kuzakanda kuko bondi byabuzara shanga bwaba nkabona bwe kwasere kunka aka super yale burukasidiringa ko kubyara nkaguma karikamwe tikakuzara so ubwo spacing nebere inchi mukaga nubaburahamwe babutarari inchi mukaga ni nkuru garoro so babukina kwe nubano buzarira nubano nukurira hwa cyangwa hasa ntaze yukamwe kaguma karikamwe then ubumara wireki kwikakusharura bwazo mu bed yayo ayibora kurira n'imyeze 3 twabara bed umwezi umwe chweka then final
umwena ayo barabutwa ayo umusiri ugura byare mu wabuyo mbede nibara mu myezi 3 so atotoro iyo ko wabukoraho n'imyezena necwe omukubagara obutunguru obu nibakoresa ofuka buke ahabwo kugira ngo obutunguru nuba bukwatine munonga atunko obu nareba ninde bukwatine munonga namwijambo bagara mutakwiya mu mwaka twino ko ayitwa atunyo bagara kuri atwine ofuka tukozesa twate fuka yitugete funi tugitwara abakweldi abakushara ibyoma bagishara bagishongwire kugira ngo wano ukubagara tukubagara zengano no bano cumita space genda gambe ya inchi mukaga ucumita gatana gatugira ngo akatunguru tuwakateganisa then umwata itakachoheza kuryorovya ukura ikari yakata kugira no ukura kakata then n'ekindi nakafuka ko nikayamba ugira ngo kaiza kucumita umyanyejo washchera namizi gataheyo atakatunguru kafoneki amizi kandi n'ekise cyuwate bikakiriki kagumo yebare owanyegitaho turi omurinyabihoko twatayayira engineer Gordon Arnitwe kandi ariyo natugesa okutwine kwinga obutunguru ninyenda tuhumureho bitu takahumuireho nyenda kumanyisa ngo aboryo muhingi reba ngo wakoresa ekijumisa ninga ekirisa ekya crop champion eji nindunje munonga ahaburikingwa turiyo mu season abahingi muriyo no muhinga mutegerize emisharuro mirungi hazambwe ni waza kutunga emisharuro mirungi reba ngo wakoresa crop champion noza kuba norebe mpinduka mpango abihingwa byawe reka tuhumureho tugaruka utakarugaho itaka ergodoni arukwingaho nakashozi akatimba ebiduba byamiza hansi kandi nagasindika gazo mu bitanka ahiguru rero cumuyambaho okukoresa sprinklers ombwire ubwo mushana kunaje kusitama nareba akakanya kandi kake kanumushozi kantarahinge ho mwana ngwayeraho naronde ikintu kirabase kunyire sente ngaguraho katari wanje ikiranyire sente zinatiromu niki so nagura umushozi ni ya mama bari nataka tunguraka konka sofa esente zinyihire umurikire yabandize amaguba gunihiremo nigarenga tingaga kompenga nakasenta kuna akuba akabukoze so ubutunguru ndebe nibuguba munonga tinku bamaramana bakoye bahinga ibindi bihingwa konka nyone ndeba umbihingo bitwine hati akatunguru mu Uganda hatiya Kenya Tanzania nibasinga ubutunguru bwinjo bukurisa Kampala 70% niburiga Tanzania na Kenya then balance yasigara ni Uganda wakati ne district nkibireze kwiga twine Rwahi na Mbale so konkani nubuce bari yabone bahinga in bari government and supporting so atoshanga kuno jangu twena nkafa abinitaka iri kubasa ngo kutwagamba uri kubasa kwikiza kwingo butunguru twahinga abaheru tubahinga bingo mukataraka kandi abanyataka tungura akaweza kahinga nikasho musu mwana wawe ni intasebone yongeraho nana nebye bikwije byo mwana bene barwana na government ngo mwane baguhiyeho mu kitongore cha UCD bagutwara umaguru kare ubundi wo uri mu butunguru betukuza nambwenyo abayone barara na numwana bitindiyo abo kuba nga stamye kina bara nareba akatunguru umwaka nyine season 3 nako irrigation kandi numwani ugwa hati wano bridejereho wano nda gurebera warta komitakeje ndekwa gureba na irrigation kurangu gwaza standard inje mfunemo mu myaka 3 waza gusharura binza kuba nyine season 9 Gordon ainendije mirumo eyarokoraho hare mbwenu kwenda ngwagume namanya ebiri kugendo misho ahafamuye akatahuza kamera burishonda yazinywanisa nesumuye burichona ekirukorwa naba nakirebera ahasumu abo kuba ebibi kamera byo kureba ibinistamaha nzasumu zarbaba platform ngambura umuca inanti nyenda kamera ziti mushashore sente asindika
asindike ibintu byanje mu Uganda mbufuna ahabonye takusitama aha kiyaga nkatunda nkahinga akatunguru kanje na nabariya bari Kampala bakajya ngo bakampa order ku rugo mu technology industry zero now hata noreba hati akatunguru aka ndio ni nkomya kugira ngo mhendete na kugira ngo akatunguru kushara kare 15 hati kai kan 13 kunganyo hati ndio ninguze kumina ndio ndio ninkomesa kugira ngo plus kwera stable yabaje kaisia muhendo gunkwende kumina ntandike katunda kaba komere ikijo cyo kabikajanye twakwenda mpeho so tino kitakakujunda yona kare nukoma na nyine ba agents hato mu different places zo mizigisha nyine agent rukungiri nyine agent shaka nyine agent burisa inkorera nyine agent mbara chenoni nyine agent kanyanya Kampala ho na wanje nyine authority yanje yokusapa Kampala then nyine gayaza kuri mu kayitutura then na mugungu so every week abona ugambira aho nimbasinja products za Migore mixed farm nanda basincha kahunga nimbasincha butungu then nabo bajerechi batunda abantu babo so junior program hati twin wagira ngo no yamba community nojo yambere nk'abantu bakwingana ki abakwetora betorire farm eje farm twaturiya nasale bed tukupenga banasale bed abakozi imbanyi n'abakozi bake imbanyi n'abakozi nka 10 kutukuza koreza ntabireze mwareba kuzihingezi ukuhizingeza abana bazihingire nkanye n'abashije batari yahanse nabo 10 then kubu twakiro mu kubyara ukubyara abantu mwenda abana binje kunona kubwa nubwinji nkanye na team y'abantu 50 bed twagira ngo no mwezi mwene treka kweza kubyara bari 10 nasigara abana bashatu bo kuberebera kushucera na noyo wumbaze now then umuriyabo abo kubagara weza kubuyihayo bari abashatu bazo mu ntabire bajoninga bari abakazi bo are babo ati abagumaho nabashatu kunkabo ubwo tubyara twatu 30 namwe natubwaje umwata mwini niza kwanyira abakozi babara bace niza kwanyira nigenye n'abakozi 10 nibararaha mbalisa mbashashura burde naku kandi ejo expenditure yo is a sentence zone was to mu cyaro so burunaku aha farm kuyantandike project tinkubura kureberera abakozi bari hansi utire mu manager n'abandi bakumva yama bari hansi 10 buri mwezi so abo nimba hemishara ngacyo bashashura burunaku kandi ngarika mbarebera family members nukorana ba farming family members manager nabone no family member umwana uri kurebera nke bya security na family member then umuriyabo bakubagara abo umuntu none we family member umanyanyazi then abo bashatu nabone kureba abasigara bonda abandi bakwija bakona bunanye kona nibije nawe timu ninji harwahi abo nje ninji harwahi kuna tanche project stage nakuja ngajeretere cyaro kuna jeretere cyaro cyarengeye nafanze kufuna abasigaza bakabatakwenda gukora akombeka stowa y'obutunguru ey'omurembe kwakumara kusharura abutamu bwoma kurungi ohireho kwinga obutunguru hati ayombekere n'icyoma cy'obuchori ecyara kugira ngo nkiza kuhwera ecyareki kutunga emirimo hamwe n'ebyo kurya nahabura abantu okukora mpora kwenda kwetungura ngo buhinje n'oburisa buri musente ati ato store nyine musherevuzi bararo 12 izini shebe 5 nyine mu kilozi omutwaro gumwe na 10 so HK no bungaguza today ankumishatu nyine mu bukado bwanje ashatu now aba bakaza baborebera myazana ne chweka kwe batuire sente nyingi kale bako batuire sente nyingi tuzobe bashize miliyoni bari miliyoni 8 miliyoni 6 bakorebera ubutunguru now what are these overheads kale katu 10 million so in 3 months nimbanagoba ninzagoba 20 million so in 3 months umyeze mu mwaka 60 million iyo mwana cyo no gurebera in 3 years ninzakuba nyine 180 million egerand kajugura 130 million land yanjye nebe sente nimbantazi yayo so my plan one oreba ndio nyira kuri sembuzi hari hasi kari yanje bagereba so sente zaragayo nizo mukuri sembuzi ubutunguru nitakana bari yacukukire icanje nitambura umisho
nanyo myaka 10 nimba ni retiringa nisitama hariya ntandika kurebera embuzi zanje. So one kwinga obutunguru nindonda retirement package yanjye abo kuba kuriya inkoreresha yona nibaza kujya mu contract yawe kunka kuriya he ninza kuzacyaro kushabiriza. So izi projects zikoza kunyamba nantakine mani imyaka 10 nagujya imyaka 5 nagumwe imyaka 10 zako imyaka nkaga nagumwe mbatakitemba kikondo cy'amashanyarazi. So niza kusitama farm yanjeji nsaka hunga kanje bariya abinji kunu ya ndebo mwana bari baguhinga konkana baguhinga no mu rutoki nindebo myaka 10 tutwine ho rutocha tukizafa. So nabatere cyo macho mwani icyo cyo bucori. So as mwatundo mwani akahunga nikaza kuba kari hanyu kareba ngo tubona twazo mu kintu kimwe kashi tubure bitoke no tuza gukora utikananye kandi ikintu kirabasa kubija kutucungura misho toke zani zifa tube twina kahunga hariya tukariye. So tinkwinga butunguru bwonka bitu ni kabaza kwinga bicora hari konkati ya kugira ngo atita kariyona biryo butunguru ate ni ngurumba umbahinji ruhama nimbuya ruhama bicoro nyayo ruhama bicoro ibintu byona ni mbuguru mu district mu yantungamo nimbuya ruhama kafunjo mbere tambisa mpaking esano muza kureba ni mpaking 5 kg 5 kg 10 kg 5 kg byona branded Goren mixed farm. Umwanyo etiyontu tukuzana ingashi tuteka makasende kugira ngo tujye kitwafunamo. Dene ekinde cya kashato kinakorira noreba kutukuzoko twakora ubundi ahacaro nobona ngo utungura abantu banywa cyane nkareta project tango abantu bo mu cyaro bafuna imirimo agenda we araro weye aije akoraha ubundi afuna kasente y'umusho njiba kitari kirungi kugenda nkoko ukakora projects nkezo ukafuna karumo ubundi wabona kasente wakariya wenga. So ngenda nanya abantu mu cyaro umuti yakora naza kuzo mu sente witu nagura yakantu icyaro kitunguke. So nimbaha muhimba karijinga nimbaha umularo bije bahinga tuzo mu kwinga aboko kwinga itakaryitu ya itakaryitu yankore ni gold mine ni ryera icyo kutejo na kirgaye. Wagamba kintu cya security haza nindeba security yawe mu technology ya man security ne koreta nindeba kamera zindebe bitara security yawe ne koreta ibitara da unjangu byone bituyamba twanshucerekero right kamera zone zinyamba ntabwo hanimba ntaro nambwe natiya nargamoromo ndije nyuma abazo burisa ndarani ntambora na ikanje kenete kwagarukayo abuko mu ruguntegeka kandi bakamo banjene banyende ine bindi ni nkora kuri abuko je project akasente ndiye ndukiha. So kunka izo kamera zo wareba zinyambere kuma nabandi burisa 400 km away ikikuba nkibaho hani ncamanye burukona ni no kamera. So burukona ni na 4 corners but burukona ni no kamera. So nimba ndebe kufumu afamu hali hansi nimba ndebe kufa ha store na nabakozi bantu bakora nimba ndahi bakora na nabagente mukora hampareba. So kunga kuno jangu tinyine security ubundi tena kumanyira kugenda mu misho ecya kabiri nkangu manyera kirire akwatine kinkureba yo nakureba TV muho buhabuzi abo kwatirinira no kwinga okwinga no kwenda ncekate tuceto kuremeraho akasente nikija mpora nugumisereza ninka business nkezindi kunka wacingo mu bwinji nufunamo inkusima owanyegitaho erizoba twasiba na engineer Gordon Arnitwe kandi turyo muri Nyabihuko twareba ngo kwinga akatunguru n'ikintu cyo mutano akuba kutwaza kureba yatworeka ngo ati season we nanabara $30,000,000 buri season kandi kine season 3 ahakuba ahamuherwa meza 3 noba n'usharura mbwe no mwaka no basa kusharura emirundi 3 ezo tsentenche kandi naha kwinga tahango munonga ho kutinisa akuba takarengere kwika ahaheka 5 akiryaho no hari kuzaniraho cyumanyitsa nkayayongeraho intasianiza kutunguka munonga mbwene kandi nabwo mukureba kwitu twareba ngo nakatunguru takakwenda
ekikuru waba oyine amaizi nikabasika kandi n'embazi erikuzamu nayo twareba tekuhenda munonga notamu y'obukoko otamu y'okuzibira ekibabuko na nayo kuhereza amani ako niko katunguru akutwareba erizoba omuhereza ndi Ivan Tsime reka tuhendereraha nakora na Emma Muchunguzi aha kamera producer ni Prevence Akampora reka mbendeze ukara kurungi turebane urwakabiro rukwija ishaha nzo zimwe TV ni yemwe bye bye.